Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Sizovula inkonzo yenabasho ngesihlabelelo samashuma esikhombisa sizocela umshumayeli Mkhwanazi wasekhumbula-ke kwaMpunyoni asolele isihlabelelo inkosi imbusisi. Nkosi busipha ngabangcwele. Chula
inkosi basikhulu sithandaze. Amen. Amen. Leli thuba sizolinika itshali libandla engamakhosana ukuba ifakaze ngobuNazaretha. Ibe selilodwa landele sinendidelane inkosi inibusisa. Nabatsho siyabonga isipho siphe sona esivele ezulwini. Sisicela umoya wakho nyazi lezulu ehlele phezulu kwethu. Siuphathe kahle umsebenzi wasezulwini singawoni. Bantwana baNkulunkulu ngicela ukudlulisa ukuthi ngisuke ngazile ukuzoshumayela. Kepha lena inkonzo yeNabatsho. Ngizokhuluma ngomsebenzi weNabatsho uNkulunkulu wethu nyazi lezulu asithume wona. Neyingqinamba ehlangabezana nazo ngoba zonke inkinga zicetshwa phambi kaNkulunkulu ukuze iphele. iNabatsho ewonyazo lezulu. Unyazo lezulu olweNabatsho. Banazaretha ingcwele ngizodlula lapha ekuthenini akekho uShembe samlindele oyofika. uShembe wethu samthola mhla ka3 2011 unyazo lwezulu. Noma ngabe umhla ka2 July namhlanje, noma ngabe umhla ka3 July, noma ngabe umhla ka2 August, noma ngabe umhla ka3 August, noma ngabe umhla ka2 September, noma December, uShembe sinaye. Asesabi lutho, akeke simlindele siphelele bantwana baNkulunkulu. Okwenzakalayo emhlabeni kungenzeka kufanele kwenzeke, kodwa asishodi ngoNkulunkulu sinaye. uNkulunkulu wonyazo ezulu asikungabazi. uNkulunkulu sinaye ukwazile ukhipha ikhizana endlebeni lingene umntwana wakhe. Sibonile ishosha isukuma. Akekho umuntu aqhamuka nomunye uShembe simamukele ngaphandle kwalo Shembe esiphambe kwakhe namhlanje. Manazaretha isho njalo intshale libandla ithi angikusho lokho ukuthi uNkulunkulu ophambi kwethu makukhona mhlawumbe ucabanga ukuthi kofika umunye simguqele, akekho. Saguqa ngalola suku lokuqala siphelele phambi konyazo lezulu. Shaqhamuka siphi isinqumo sanoma imuphi umkhakha siphelele bantwana baNkulunkulu. Manazaretha njoba sila kunabantu abangaphila bafile emoyeni, bafile enhlizweni, bayehudula beza uNkulunkulu beze ukujulaya bazofuna ukuphila. Njoba sila sinabantwana abafile emoyeni babulawa abazali babo. Sinabazali abafile babulawa izingane zabo. Sinamakhosikazi afile abulawa abayeni babo. Sinamadoda afile abulawa amakhosikazi abo. Njoba sila sizobuyisa ithemba behambe la abantu bephila benethemba. Sila abantwana baNkulunkulu sizobaza ubukhulu bukaShembe. Sizokhuthaza abantwana ukuthi akekho uNkulunkulu wathi njalo uNkulunkulu elinda ukhala ngokuthi intsha yalapha eNingizimu Afrika ibulawa izidakamizwa, ibulawa utshwala. Sizokhumbuza abantwana baleli bandla ukuthi ukhona umoya omubi. Isho njalo inkosi ilanga ithi uSathane uneyingilosi ezihambe zingqongqozo zonke inhliziyo zihambe zikubuza ukuthi umthanda ngempela noShembe. Mawumthanda umthandelani ngoba nabamthandayo nabakuphuza utshwala nawe kuphuze. Nabazigebengu bantshontsha nawe ntshontsha. uSathane wehlelwa kudala wachitha ezulwini walahlwa. Manje ufuna abantu azolahlwa nabo. Sizothi abantwana bamaNazaretha alikho izwi
nomoya ufanele siwulalele siwamukele ngaphandle konyazi lwezulu. Ithi inkosi la ngamaNazaretha uyahamba hamba ehlelo uphuphu ehlelo ubuwula ethe sembonile uShembe afike wona angafuni ukufana noShembe. Uma sila abantwana baNkulunkulu akekho ufuna sifane naye uShembe. Ithi inkosi inyanga yezulu incwadi ebijwayo ukuyifunda ithi yibani ngcwele ngoba mina Jehova uThixo wenu ngingcwele nginikhethile nginahlukanisile nabanye kube abami. Uma sila abantwana baNazaretha ithi nabathu namhlanje kuleli bandla intombi zentethelwe libandla sezanela sayidinga ezinye. Sudlulisa lo myalezo insizweni zaleli bandla sudlulisa intombini zaleli bandla asihluleli umuntu kulabo abaqhuzukile njengami bavuma babuya kuNkulunkulu siyababongela uNkulunkulu akalahli umuntu eyivuma ayibiki kuye asihluleli umuntu. Ithina bathi siyanela intethelelo kuleli bandla njengoba bekhuluma o-anti bebeqonde khona ukuthi sezanele intombi zentethelelo. Kufuna sifundise abafana ngamantombazana sifundise amantombazana ngabafana ngoba uma lezi ngane elibandla ezikhulelisa zincane nezikhulelwa zincane zisathi kuyibhadi ukukhulelisa nokukhulelwa yaye kuphela kuzoqhubeka. Uma lezi ngane zamantombazana isakholwa ukuthi abafana basilingayo badlala ngathi abekho abafana badlala ngamantombazana kufanele nabe vuma ukuthi bavuma kudlalwe ngabo. Umuntu okudlalwe ngaye oseganile ngoba usuke ngasazi uzashonaphi. Unkosikazi ngimdabukelayo indoda eganiwe ngidabukelayo ngoba usuke ngasazi umshonisaphi unkosikazi nonkosikazi usuke ngasazi umshonisaphi indoda yakhe. Kuphela ingane zamantombazana afuna zenze umsebenzi wazo zingadlula abafana ngoba abafana bayawushaya umsebenzi wabo. Umsebenzi womuntu wesilisa ukuthi maqhamuka intombazana ayivimbe. Akufundela ndawo wakufunda apho wena. Asikho isikole sokuthi maqhamuka intombazana uyayivimba. Kuba khona sokuthi abantu bashaya ihlombe abafana abangamanazarete nabayona bawushaya umsebenzi wabo. Umsebenzi womfana maqhamuka intombazana ayivimbe. Kuphela abantu abangawenza umsebenzi wabo amantombazana umsebenzi wentombazana ukubaleka. Ziningi indlela zokubaleka uma ayifuneki intombi etholakalayo. Umsebenzi wentombazana ubona kunjenjena bese isuma lezi ngane abafana badlala ngathi ingoba abafana bayushaya umsebenzi wabo nina niwenza umsebenzi wenu wokubaleka. Sizokhumbuza abantu ezingane zamantombazana futhi aliki ibhadi lokukhulelisa nokukhulelwa. Ukukhulelwa nokukhulisa kuyafana koganiwe nongaganile nongaganiwe. Kuyafana. Kuze lezi ngane zingakhuleza amantombazana bodadewethu ezani umsebenzi wenu balekane. Ayifuneki intombazana etholakalayo. Wena wonke umuntu mekufuna uyakuthola. Wonke umuntu mekumisa wena uyama. Bese into kudlalwa ngani? Aliki ibhadi lokukhulelwa lokukhulelisa. Ngibe nebhadi cabanga bengiqala nje ngavele ngakhulelwa. Aliki ibhadi. Aliki ibhadi ngoba ingakho uma uthola ingane yokuqala uphinde uthole esibili nesithathu ngoba uvumanga ukuthi uhluleke wenza umsebenzi uthe ibhadi kusiyangiyeka mina uye komunye zizibe u4 ingane zeyibonge eziwu4 ngoba wena uthi ibhadi awuvumi ukuthi uhlulekile ukuyiphatha. Awuvuma uhlulekile umsebenzi wakho ukwenza. Ingakho namhlanje sithi kulabantwana baNazaretha bhekani lona ngqozi enhlizweni yakho ukuthi uShembe yakunike izinto ezimbili akunike ubungcwele aphinde akunike umona aphinde akunike inzondo aphinde akunike ukubulala. uShembe ukunike ubungcwele kuphela kodwa khona lo ofikayo athi buyeke ubungcwele ithi inkosi la ngeke ube mbili bemthathu wedwa umuntu yedwa emhlabeni. Ithi inkosi awukwazi ukuthi ngoba nobungcwele uphinde ube umthakathi
ubuthakathi buzona ubungcwele imvama kuzobuhlula ubungcwele usali bomthakathi gelekeqe bese bethi abantwana athakatha amaNazaretha kanti ubungcwele bahlula ukuthi wena ufuna bambili bemthathu wedwa. Ithi inkosi amakhosi langaPaskothe uma ithi wembatha wayekhona leso sikhathi uma singayekela ukugcoba kube kubantu kuba abantu abagcoba abantu umuntu ogcoba uzavolo nesikhova zonke lezi zinyoni zihambe ebusuku kodwa ayikhulumisana maNazaretha ithi inkosi ilanga wembatha uma ukugcoba sinakunikeza abantu umuntu ogcoba uzavolo nesikhova zonke lezi zinyoni zihambe ebusuku kodwa ayikhulumisana. Sike sathi nyazulezulu kwenye indawo ngeke ngisho sicela ukuhlanganisa abantwana sizokhuluma ukukhuluma phambi kwakho Thixo wethu bathi abagcotshwa bangapha ngeke siye thina ngabazwana la abagcotshwa usuyibuza ukuthi kanti bagcotshwa ubani sagcotshwa ubani ithi inkosi amakhosi umuntu ogcoba uzavolo nesikhova zonke lezi zinyoni zindiza ebusuku kodwa ayikhulumisani. Sagcotshwa ubani bagcotshwa njengoba singakhulumisani asisho ukuthi sithini kodwa inkosi amakhosi bathi labantwana benabasha ngusho ukuthi sesikhathele ukungasebenzisani kwabagcotshwa kuleli bandla. 1976 June 16 ingane sothe ingane 12 years no 13 years bangena emgwaqweni babhekana nebhamba babhekana namasosha babhekana nohulumeni obandlululo into abayenza baqala bashisa amabhoki store bashisa ama-beer hall zithi lezi ingane obaba bethu balibele kuhlala laphana bayaphuza kodwa ezweni konakele abashisa amabhoki store ngoba kuzingane ezonakele zizimbi sithi sizathu obaba bavuka bazohlala la baphuze sengathi ukuhamba kahle ezweni kanti konakele. Ithi nabasho sesikhathele 26 years sifuna ukusebenza ebandleni sivinjwe ukuthi njena abagcotshwa bakhulumisana inebhadi nabasho ingane zakho mgcotshwa uyise esikoleni intombazane yakhulelwa wayesesibili yakhulelwa yaphuma osongospa yakhulelwa kodwa ngeke umgcotshwa ke wathi ngiyasivala isikolo ngoba kukhulelwa ingane yami kodwa nabathi yakhe nebhadi nyazulezulu uma wakhulela ingane nje la ebandleni bekuthiwa sefani nabasho engqala novala ikola bagcosini bonke niyavala amakonakele ubalo soka wakhipha ingane yasonto waspa yafika yakhulelwa khona sonke suku bovala uspa yazane ebhadi nabatsho noma yakhuleliswa umuntu osekomitini lenabatsho noma ingakhulele kwinabasho esikushows abazali baleyo ngane nabagcotshwa abasenza umthetho wesonto bayeke inabasho phansi newazi umthetho lelibandla umuntu okhulelwe nokhulelisile mhlala bana valiko ngoba ingane ziphelile esikoleni kodwa nje yakho nje wathi ukhokha nje uthenga uniform yakhokha uyise esikoleni awusuvalanga uyivalelani into kaShende sinamandla abesabathathapi kunabashumeli la kunabagcotshwa nyazulezulu ukuthi maku 25 athi shumela ingane ngenkosazana yajika endleleni yayesokeni layo kunabagcotshwa vele bethi asuvala 25 ubani umnikazi 25 ngentombazana nje yodwa egila umkhuba subulisa uvalo ubani wena uvalo 25 u23 uvala nini ngoba nathi siyapakisha singaya ku23
Novala nini ngoba lezi ingane eziqhuzukiza thola abantwana kuleli bandla zizoni ezinkulu kunathi sonke kodwa zizenzanga zabanje zenziwe yithi. Namhlanje abantwana sibabiza ngo13 kodwa umnikazi wakhe akababizi ngo13. uNkulunkulu uthi kuleli bandla uyathanda umuntu oyisolayo abuye. Labantwana bathethelelwe bahlamlukile babuya kodwa sibabukisa ngathi abalutho sidlala ngabo nomama usegcotshiwe ngathi akazebe intethelelo usebuka nje izinto engalungile. Kodwa umyalezo uthumele kodadewethu thina sisebenza nabo siyafuna ukusebenza nabo. Ngoba bona bazakhuluma into eqondile ukuthi kulezi ingane angifuni nifane nami ngaqhuzuka la wena Bhasopo. Sasikhole kakhulu singcwele uyathanda abafana khona bagcotsha baphuma umkhankaso bafuna sikhethe phakathi konyazi nabo. Ithi labathu namhlanje bagcotshwa asoze sanikhethe unyazi lukhona. Yazi lezulu khona bagcotshwa bathi asikhethe nabatshu kuphathi kwabo nenabatshu. Inkosi ngeke sinikhethe okhethe nabasho ngoba yonyazi. Yazi lezulu kosamakhosi. Kulabagcotsha bathi ngowabo. Bayabhidliza. Abanandaba ukuthi into yenza umsebenzi wakho. Bazo balikhiphe ngomlomo ukuthi ngifuna abantu abazoba la entendeni esandla sami. Intendeni ekabani ufuna sibe kuwe yakho mgcotsho noma ngabhombela. Eke sibe sentendeni umuntu, ngomuntu masehlubuka uzohamba nathi. Sithi kulabantwana baqaphela abantu abaphambi kwabo. Ningasatshiswa ukugcotshwa. Akubo bonke abantu abagcotshwe ushembe. Nama ngizazi ngagcotshwa ubaba. Akusibona bonke babheka abantu abaphambi kwethu. Ngiyazi lezulu kunabagcotsha bakhe abashumayela ivangeli lokuhlukana phakathi kwabantwana bakho. Ilabasho silwela ukuthi asihlangane sibe munye. uNkulunkulu ufuna sisebenze ndawonye senze umsebenzi kaNkulunkulu ihlangene. Akekho waseningizimu nowaphakathi nowasehla nowasenyakatho. Kodwa khona abagcotshwa bathi bebuka leli bandla lakho balibuke balilinganise nethempeli lakho umuntu angamana bulala ibandla ngenxa yethempeli alibhekile. Kunabagcotshwa abalinganise leli bandla namasekhethi abo. Umuntu akavimba isekhethi ufa umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokuthi isekhethi yami lelo. Inabashi mayibuka leli bandla libuka ngazwe lonke libuka ngokomhlaba. La ugcina khona sesikhathele bagcotshwa ukuxabana kwenu ingabambisani. Thina kasinalo itshe lokunishaya. Asinawo umkhonto nesibhamu ukunidubula. Okuphela nyazo sicela umthandazo onamandla ukuthi masilibiza igama lakho usizwe Nkosi yamakhosi. Noma lundawanani udonga oluvimbile senze umsebenzi wakho njengoJoshua ongaliphusha ngudonga waluzungeza lokhethi mbongani uJehova ngoba elungile umso wakho uhlezi phakade lwazizaze zawo indoda eJeriko.
uNkulunkulu ekhonza uJoshua uye lo phambi kwethu maNazaretha. Asifuni ukudlulela abafana usho inkosi ilanga mekhuluma ngoMeshaki noShadrach noAbednego ekhuluma ngalabafana. Ithi labafana abangena emlilweni ubasiwe naje uzosifuna ukungena ngoba uyobukhona ngeke sishe. Ngehlulo abafana thina ngabe bekhonza uNkulunkulu ohlukile kunalo simkhonzayo. Akamkhulu uyele simkhonzayo. Sithi-ke sesikhathele Nkosi amakhosi umsebenzi wakhe awenzeki bagcotshwa ake niyeke sesikhathele. Niyaliphazamisa unyazi lwezulu. Lusithumile senza umsebenzi bavimbile kodwa khona abafundisi bakho nyazi lwezulu abasiphilisayo. Uthi omunye umfundisi wakho menyini abasho ngeza abantu bethi yipi ngavele ngayivale endaweni ngaze ngibone ukuthi njani. Uthi noma sengiyibona namhlanje akusinto okuvinjwa le into okwesekwa lena. uNkulunkulu wakhe ibandla lakusasa. Sifuna ukuyihlonipha ebandleni. Izinto zenziwa abantu abafanele. Uqala kuleli bandla ukuthi makufika umuntu omdala ningabafana afike nifake indaba kaShembe. Namhlanje makufika umuntu ogcotshiwe nihlezi nithembile ufike nifake nambona usibanibani ufuna ukuvinjwa. Sikhuluma indaba yokuvimba nje namhlanje. Kunabashumeli kwasemathempeleni nakho abayivumi nabasho kodwa makufika igebengu zithi asiyona nabasho siyintsha onyazi. Iphi intsha onyazi la? Siyintsha kaWhatsApp thina siyona nabasho. Intsha kaWhatsApp. Intsha ekhona la kuleli bandla inabatsho. Oyithola yonke indawo. Siyazi khona inathesa ema-university kodwa nakhona lapho kunabantu abadala abaphakathi abakhuluma indaba ukuhlukanisa nabasho nenathesa. Siyawazi umsebenzi wenathesa kodwa kunabantu abahlukanisayo mothi busy nabasho kosuke umuntu omdala athi ngicela inathesa isengapha kanti umnkozi wenabasho isobathele nabasho ufuna senze umsebenzi wenabasho. Nyazi lwezulu njengoba silapha namhlanje la Nkosi amakhosi siyakhala sididekile uma kuyisikhumbuzo siyabhombela phuma khona eGibisila sididekile kwabantu abadala bathi ke sesiyekinje siyala abantu abadala. Sithe isilo samabandla ngoJuly la sinensalelo ukufundisa abantu abasha nabadala. Futhi abantu abadala thina sinandaba nabo ngoba thina sinandaba nabantu abakhulile. Kuhlukile phela bamdala nokukhula. Ngala kuqhosha ukuthi umdala kanti awukhulile. Namhlanje kunengane ezihluphekayo. Ithe inkosazana manje inkinga yesibongo nenkinga azilungi izinto zakho. Wonke umuntu omusho ingane nenkinga yesibongo ngenxa yomuntu omdala. Kunengane ezihluphekayo ngenxa yabantu abadala. Ingane ezibulela umuntu mawubheka eMaritzburg. Umuntu omdala oganile ithe indoda la ekhaya iso lezingane ekusemsebenzini ebusuku wangena indoda zayibona ingane. Ayilalani ingane. Zalinda waze bayifunga ibola indoda incane lezangane zino 15 no 16 years zayibulala indoda. Ubani ongenisa indoda umuntu omdala. Ngasisabisa ukuthi nibadala kangikhulile. Kodwa inkosikazi ekhulile ngeke ikwenze lokho iganile. Ingane sayibulele ngenxa umuntu omdala. Sintshontshelwe inkomo emakhaya. Azikho ingane ezintshontshe inkomo, ayikho indoda enesibaya engazi isibaya sisho ukuthini egcekeni. Isibaya sidla abantu abadala, kodwa kunomnumzana ogana amakhosi amabili amathathu awu4, uyena ophethe amasela antshontshe inkomo. Ungene ibayeni wesakhe isibaya nje uhlonipha ngabona semizi abantu ahloniphe amasela ayikho bathuma ingane beyinika 200 rand kuvalwe ibazwe babamkhulu abantu abakhona kuleli bandla labo. Umuntu yabamunye bembile bemthatha yedwa na ngoba lo muntu obusela ufaka la ekhaya uzobehlela einganeni zakho. Usamakhosi konakele. Uthi usathane mefika kumakoti
edanile athi wena uqome ngani ngoba abanye bayaqoma. Ufika kimi yinsizwa leli bandla ngwazi umthetho athi umsheli ngani lo makoti ngoba abanye bayabashela. Ngikhuluma ngenabasha ngishumayeli. Lelo ivimbayo wena. Uthi kwenza ngoba abanye bayakwenza. Usathane mesifika wenganeni yentombazana uthi ngoba umama yak14 iphume kumfana awuzubona umuntu uzubuye ngakabuyi kodwa usathane akasho ukuthi masukhulela isisu sizobona umhlaba wonke. Uthi usathane hambe yoqasha uphuza utshwala akakutshela masudakiwe uzobuya futhi uze kubantu phushwa yikho utshwala bakubona ukuthi yaphuza wena. Uthi usathane dlana isidakamizwa masusidlile isidakamizwa akakutshela usathane ukuthi uzonquma umzalo wakhe afe. Siyacela kubazali ukuthi ngedlulwa masulumane ubupha kuhlasele simpofu nakho singayikhohlisi maNazaretha sitshe ukuthi sicebile kule bandla ubumpofu kukhona emhlabeni wonke umnotho ubheke phansi kodwa leli bandla linomnotho omkhulu kabi uma singawugcina la ngaphakathi singasebenza kahle sonke senzinto ezinhle ebandleni. Indaba siphethe lezo zinto ukuthi yonke leminyango ekhona kuhulumeni sifunela ebandleni ibe khona ngoba khona abantu abayifundele yonke leminyango uhulumeni ukuze leminyango senze ubudlelwano obuhle nohulumeni osebuza leso sikhathi kusebenzeke impilo ephambili. Unyaka selithe ukuba bangibambele abantu semhlabeni ngabe sengivule angazi ifeme engakanani ngashona amabhizinisi unyazi lokuphephisa amabhizinisi luyimanager lumnumzane luNkulunkulu luyonke into unyazi. Masiphume sikhumbuzweni namhlanje sidlala abantu abadala ngizokhuluma ngoBhombela esewuthengwe lenkosazana ayikho lonto leyo. Sizokhula sazinthi usuku umuntu omdala ngizokhuluma ngoBhombela eseyinyanga izulu awulindi ngani uSeptember ufuna ukukhuluma inyanga izulu. Ningadlali ngathi bantu abadala Nesdida makusikhuma sikaBhombela hamba ufuna ulwazi okukhuluma ngoBhombela mongamazi uBhombela hlala phansi. Into senze njani manje sifuna ukwazi ngoBhombela nositshela ngothinga lenkosazana ngathi umashi ngeke ufike. Ngisana ukudlala ngathi bantu abadala Nesdida manenza nje sifuna ukukhuluma sikaBhombela okukhulunywa ngoBhombela mongasela ngikhulunywa ngenkosi ilanga singayishintsha izinto nidlala ngathi bantu abadala. Ufuneke nazi namhlanje sinomcimbi wenyanga izulu ngoSeptember kodwa usumubi awusafani. Andenibuka mina kusho nabasha bukani nabasha hayi mina. Awusafani umcimbi wenyanga izulu ngoba ufuneke nazi bantwana baNkulunkulu ukuthi uthatha ushukela ufake etiyeni bese liyaphuzeka mawathatha itiyeni ufake kushukela ke liphuzeke. Uthatha usawuthi ufake ekudleni kuhleke mawathatha ukudla ufake usawuthi ekuhleke. Umcimbi wenyanga izulu awusadleki ngoba sesithatha umcimbi wenyanga izulu sawufaka ezintweni zethu. Kanti izinto zethu ufuna zingene emcimbini wenyanga izulu. Khona lento engayithandi lemfundo ithi inkosi la ngemichazi ilima ithi zilifundile ezihlaniphile kanti inkuzimalanga isiphuphu uphuphu wafundelwa ubulima bufundelwa namhlanje siziqhakambisa thina ngemfundo yethu ngaphezulu konyazi lwezulu kwenyanga izulu. Sesibakhulu uthi inkosi amakhosi ihleli bukumcimbi ngoba thina sizifundiswa singama graduate sofuna sisukume thina ehlela amakhosi behlela abafundisi lihleli ibandla funa sukuma graduate awodla sifundile ngithi funa ngakhohla weyifundiso zaleli bandla asifuni imfundiso kuleli bandla ngoba imfundo yafika nezigebengu. Igebengu imfundo zafunzo sehlukanisa ukuthi masufundile ungcono kunomunye.
Sesingakhohlwa lokho. Thina le mfundo siyifunda ngoba sehlulwa, asenakuphila ngaphandle kwayo. Kodwa sesingayidingi impilo yethu. Mase igadile ukuthi namhlanje ngithi indlela yokugqoka kade khuluma ngawo anti lezi ingane zamantombazane ezifundile zigqoka lezi ikhethi okuthiwa ama-umbrella. Ugqoka isikhethi esile umbrella bese kuthiwa uNkulunkulu akahambe phakathi kwama-graduate uphephezela ama-umbrella. Anze ngingabona namakhosana asebenza noNkulunkulu agqoka kanjani. Bakadeni abantu abathi bamphambo kwenu. Ningathembi noma ubani. Sifuna umcimbi wenyanga yezulu udleke ngokuthi umuntu okhona ngalolu yasuku ahambe nesithombe senyanga yezulu hayi sabasethu thina ifundiswa. Ayivumi nabathu lokho. Basahlukanisa nenathesa kodwa vele phela kathi isungula bayisungula babe stress bethi abasho phethe abantu abangafundile. Akazi umuntu ongafundile kanjani ngoba leli bayifundile kusho inkosi ilanga. Angithi isikhathi lesokuthi luthe unyazo lwezulu ibandla libuyele emuva ukubombela. Into ezobuyisa ibandla emuva inhlonipho nokumesaba ushembe nokuzazi indlela zala ekhaya. Noma ngangithethisa nithi ngiyadonsa isikhathi eside awudonsi mina ngithinywe yini abasho. Kuyakhiwa manje kwakhiwa ibandla lonyazi manje. Esicela kubagcotsha bethu abasilande la sikhona ngoba bazodlula emhlabeni angisho bohamba qala kunathi kodwa wonke umuntu usafika isikhathi. Abashiye besebenzile asezi kukumela thina ukuthi sivinjwe abagcotsha emsebenzini kaNkulunkulu kodwa sinalo itshe lokushaya umgcotsho nomlomo kumthuka ngoba sizingaza lebandla ithi ingoma lekha ngomthandazo wengane uJehova wasilalela. Sicela ukuthandaza Nkosi amakhosi. Masithandaza usizo sikhathazekile ngoba siyathanda ukukulandela. Nkosi amakhosi awulandelwa abantu abaphuzayo, awulandelwa amasela, awulandelwa abantu ababulalayo. Ulandela abantu abangcwele Nkosi amakhosi. Njengoba sila sikhuluma ngoba siyingcwele, sikhuluma sifuna bona ubungcwele. Kanti ubani wena? Uyona uye noma lobizwa ngaye. Ithina basho lo July wonke umuntu akayibuze namhlanje ukuthi ubani? Ubani wena ngobani mina? Phakathi kolona uwena lo bizwa ngaye. Impendulo kuwe. Kodwa ithi inkosi ilanga umuntu yabe mbila bemthathe yedwa. Sesingenile kuJuly kuzokhala emadokodweni kunengane ezalwa amaNazaretha eziqhekeza amadokodo. Iyakhala uyantshontsha emadokodweni. Kodwa kungabi izingane zamaNazaretha. Akube abantu abangamasala wasaba amaNazaretha awangeni ngoba nesibhaxu sikhona kuleli bandla. Kodwa siyacela nibambisela nilibambe nje ingane mayithandazelwa eyonile ishawa ngayo ithandazelwa ngaphandle ayigcekini. Ngalichithi igazi emzini kaNkulunkulu. Asifuna amadoda azoqhekezwa. Asifuna amakhosazana nezinsizwa edlala umlabalaba eshango eshaza ehle ehlayinuka. Emzini kaNkulunkulu. Umsinde emzini kaNkulunkulu usiza undlaleka nje inkosikazi ngesidaba sokwebiwa. Ukwasha nje ikhulu ngelineka lisekho khona inkosikazi osizinika ikhande ngekhulu lokwebiwa. Isini insizwa la ekhaya dansa amahlombe ngamambatho okwebiwa. Ushaya isigungu zokuthikeza iqolo ngempambo yokwebiwa. Usini ukhipha wonke amehlo phansi ekhongo manje lokwebiwa. Usinela bakini njalo. Siyapha ntona baNkulunkulu masenjalo. Ahlukaniseni ukuthi singabakabani, singobani kanti thina. Silabe siyibona masilaba bizwa ngabo. Phakathi kwalabantu ababizwa ngazo lona ubani. Usenze nobani sivumelwano. Umuntu ozisivumelwano nonyaza akuphuza utshwala. Makhosazana zani umsebenzweni balekani. Antuntasi kuzwile ukhuluma ukuthi into kufanele ihlolwe indaba ashise emva kwaye kuyaneseka kuyakuthanda lokho. Ophikisayo
akekho uNkulunkulu osho njalo ngoba lona wethu usho lokushiwa ba sithi namhlanje nje inkosi la kuzovala umhlangano uNkulunkulu masethanda akuthiwa kohlanganisa intombi nezinsizwa eparadesi namhlanje sizothi wensizwa inasuke edabukile ngene eparadesi nasuke ehlaza edabukile inasuke lembobo awibuki nasuke yakho wensizwa ehlaza ukuthi iqomokile noma idabukile noma njani uzamfihla ukudabuka kwawo ubushengu uyakubona inansuka edabukile leqombukile ngene eparadesi ayingezi yekani ukusaba abantu nokusaba uNkulunkulu abantu bazokhuluma yena namhlanje ngekuphele kodwa mongenisa inansuka edabukile eparadesi ngani uyalidatshulwe uwe nje uyapi nayo noma ufike idabukile kuyisaphi sikhuluma naso ehlaza lembini ngalokho ningicabani ngikhuluma ngani edabukile ngikhuluma naso ehlaza ayingene eparadise naso ethi sitshela abantu abasha ngoba abantu abasha bayithanda izinto ezilozokugebenga asifuni thina mawusunenkinga yongena naso ehlaza lokusidimba seNkulunkulu obiyinkinga zakho nizadalwa uwe kodwa mawushadele ekhaya kini wehlanganisela kini uyophila impilo ehle ngenasona engenabugebengu ngifuna ngahenge ngahlanganisi iyathetha indoda ehlulwa unkosikazi kwaze kwayisono ithi umama wengane zami ulethi ingane la kodwa yasi kahle lengane bathi indoda enjalo simvimbe sithi uNkulunkulu siyobika wena uyobika umkakho indoda eletshebe njengami uyobika umkakho uthi umngamo uhlala Facebook uyonikela ukuthi umkakho uhlala Facebook anazi isikhathi sakho uhlelo kuyilungisela umkakho uyobika umkakho nsizwe uthembisa nje umngamo ubuka iTV ngizengiyolala ngimbone ekseni wasivimbi uyobika into enje uyinsizwe uzelwe uhlula kulungisa umkakho kaze kabani lefona iphethe ngobe yakho ekabani le TV ebuka ngobe yakho yonke nisekhaya yendoda suhlula iTV yakho suhlula uvale ifoni yakho uyithathe ifoni yakho ifake ephatheni yakho kahleni bafowethu kahleni asibonele ko-23 sikhuluma kuyikho ku-23 eke sibakhonza abantu unyazo lukhona siyawuthumela lo myalezo sifuna ukuvula amabhizinisi kuleli bandla sinabasho yes sinabasho connect sifuna ukusebenza abantu abahlele emuva bayizinkonzo kodwa siyabonga bakhona abagcotsha bakho iaccount enabasho namhlanje isino 99000 nawe namhlanje sisacela ukuthi dedela abantwana benikele o10 nisixhase sifuna ukusebenza ebandlela onyazi imali iningi la ekhaya idinga ukuthi ihleleke kuphela ihlelekile wasamakhosi lithemba lethu asinalo elinye nalemva wamnyatsha wena namhlanje ukuthula ukuthe cwaka bahla abantu abakhuzeka kodwa masikhuza basola angazi bafuna kwenzekeni phambi kwaNkulunkulu ivesi elilodwa Galatia 4:16 bese ngideda inkundla ngakho sengiyisitha kini ngoba ngintshela iqiniso na Nkosi busele kusweni wena Nkosi bona mandla keza
Nkosi yamakhosi yazi lezulu kuwumusa Nkosi ukuguqa phambili kwehamente yakho eyingcwele ukuguqa Nkosi lapha eparadise lakho nabantu bakho bonke abayingcwele besuka ngezigaba kusuka emakhosini kuye kushaya phansi nami iphungelihle ngiyabhala igama ngiyacha nami ngithatha iqatha inkomo esiyabiwe amen Nkosi le ndawo yakho paradise ukhuluma ngayo ngezinye izinsuku uthi abantu bomhlaba basibona siyiphandle kanti sendlini uthi indlu igama lalendlu uthi paradise uthi yaziwe emhlabeni kunasezulwini yaziwa Nkosi sekhulumile sihlalo wena basho kakhulu esikucelayo Nkosi umoya wakho esake basixoxele obaba ngoba muhle umzalo oxoxela ingane yayo into enhle mhlambe nokuphekula omngaka ngaba bukho kuba abazali baxoxa izinto ezizona ngizwileke phathana endaba yomhlaka 3 umhlaka 3 maNazaretha ayikho isidingo umhlaka 2 August asikhathazekile thina ngawo amen ngoba isinqumo esiyophuma mhlaka 2 asingange isinqumo esasithatha mhlaka 3 ngoba esathatha mhlaka 3 sasithathwa inhliziyo zethu lesi siyothathwa abantu nje ababuka amaphepha uma bethi unyazi loNkulunkulu sothi hawo labantu thina sesambe isikhathi esingaka nonyazi loNkulunkulu bayebona manje ngeke simangale futhi uma besho kuye sothi oh vele sababona nangomhlaka 3 benze ngokunye sike sayixoxa le ndaba sikhunduza umvangeli siye kuyena ubaba uNdluli asingeke sibe nankinga maNazaretha kodwa abenzi bobubi Nkosi ngathi ungabakhipha phakathi kwethu ngoba nangalelo suku khona babesihlukanisa safika nenye insizwa la kaNgcobo saye insizweni ezazinkulu kakhulu ezayiphethe inhlelo ngalelo suku sathi ake sibonise phela nathi uhlelo wojabula uma abantu bekuandamine ngoba usuku uzoba noNkulunkulu leza ihlakaniphi zasibuka zasiandamine kanti azazi zisiandamine nje thina enhlizweni zethu siphethe uNkulunkulu amen inabasho zayishiya inabashina amakhwaya more than 1,000 kodwa ngalelo suku ayiculiswanga inabasho stage ngoba babesidivada bathatha ingane bayoculisa uNkulunkulu ongeyena abavake basithinte ngoba sesiyazi ukuthi la inabasho ingafundwa khona ngoba babevele beshilo bethi into yokuqala masithatha thina soyiqeda inabasho uma kwenzeka izinto inabasho ikhishwa sivele sihleka sithi hayi asiyeke ngoba sibazi labantu abayikhipha inabasho bangenwe imuphi umoya noma ilo yabo kodwa Nkosi khona umoya ufuna usiphe wona owake wayipha insizwa engayengezwa ngobaba ongizala ikhuluma ngayo ethi yani ke zinkonzo phezulu kwentaba inhlakakazi uthi yayithefula lensizwa wake akamthethwa ngabo uthi ayiphatha inkonzo wawumbethe umzimba wesibili Nkosi nyazi lezulu yathi mayisiya ngasekupheleni yasithi ibuyisela kuNkulunkulu inkonzo wasukuma Nkosi umzimba wesibili wathi vala inkonzo mthetho la ekhaya funeka ulifune ihlo lesithathu sho njalo Nkosi ithi siphi ihlo lesithathu lokuyiqonda imfohlakalo yakho siphe nesandla sesithathu sokuyiphatha kahle umsebenzi wakho fawulifuna ihlo likamoya Nkosi njengoba sibancane sinabasho sikhula Nkosi sifuna usiphi ihlo likamoya ngoba nangomhlaka 3 kuba sitholanga ihlo wasiboleka lona likamoya ngabe seduka hlambi yasukuma lensizwa
yanehlo lesithathu yathi ngeke enkosi mawunenkani la ekhaya kube inkani kamoya oyingcwele amen angabi inkani nje yokona izwi lonyaze lokugcina liphikisa ayibonge inkosi kodwa kungcono liphikise ukuthi inkosi angeke ngife ngithatha indawo ngoba ngelilanga uzothi uyafika lithunyaza thatha inkonzo guqa la eduze kwami epulpit mawungenalo iso likamoya uhlale lapha epulpit uguqe bese siyakubulala uhlulwe isho likamoya yasukuma lensizwa yathi ngaya kaNkosi ukuthi ungathi amagumba amanomhlaba eze kuwe ngumuntu phaka usuthi inkonzo ayivaye yimina yahlala phansi yasukuma inkosi langa yathi ngithe inkonzo mthetho yasukuma lenkosi yathi angizwanga inkosi sifuna thina isho likamoya kana angizwanga inkosi ngithanda kaNkosi uzizwa zomhlaba njoba ibuthele zingaka ungiphathisa umsebenzi wakho usuthi awugoqe yimi ngumuntu phaka yahlala phansi wena ongeke ugxume ngoba ufuna sikubone ithe inkonzo vala inkonzo wangeke njoba sekune ma TV zasikubona yini ungafuna umoya kaShembe ukulawula ungayilawuli thoya sukuma kwesithathu yayisilihafa manje inkosi yathi ngevala inkonzo umthetho wasukuma umthetho wathi ngeke inkosi shutha ungizwanga inkosi ngithini ngeke mina ufuna ukungibuyaya ngibuyaya nje angifuna ukubuyaya abantu wena uNkulunkulu ngasuka mina ngivala inkonzo ngibusisa inkonzo ukhona uNkulunkulu ahlala phansi indoda endale nomoya asisukuma inkonzo yaphatha inkonzo yaza ayivala kanti kube wayivala umthetho kwakuzokwenzakalani yathunya insizwa yaba nehlo likamoya engcwele sicela usiphe wona nyazi lwezulu ngoba mhlambe sishodelwa umoya engcwele yathi nje inkosi iphethe inkonzo yabona abantu bengena esithuma insizwa ngithi yangapha kampunyo nathi hamba uvimbe laba abantu ukuthi abangabe senza wagijima lo muntu waseba nehlo kamoya wathi izani ngamandla sekuyavala wena masunike lelo thuba ngeke ugxume ngeke usivimbe nange ngakhumula ngisho umqhele usishaye ngawo angizwanga ukuthi inkosi engabe nisese bangena abantu nayo leyo ndaba njalo ngangixoxela ubaba wami wena uthine einganeni zakho yini oyitshela zona ngoba mina ngezwe ngobaba ukuthi inyanga ezulu yamala yathi bonke oShembe sebophuma la kimi wena usubatshelile abantwana bakho ukuze ungafi basale baba maphekula ngoba abaningi banathi nje la kodwa ingane zabo zahamba phekula khona abantu esinabo la ngeke sikwazi ukubangcwaba bazosuka amakhosana abo athi mina ngikhonza lo nkulunkulu elimkhonza oyiloya singakwazi ukungcwaba phela ingane zakho zokhuluma okugcina ngeke sibe nazo noma abunathi la mangabuzela amaphekula somgcwaba kanjani ngoba sidlelani namaphekula kade ngilalela icassette lenkosi inyanga yezulu ithi ningadlelani nawo manje sokuthi sona makukhulunywa lokho kosa sifuna ukuba amagobongo eyakhuluma ngayo inyanga yezulu ithi ningaba amagobongo ithi hey umama azoba wasekhangela bengiqhamuka halalisa zaginqike phansi kwaphela isikhatshanyana usesemaphekule awulona igobongo awuhalalisa usuginqike phansi Nkosi kuyenzeka baba ungasiboni ngamehlo enyama phambi kwakho ingoba Nkosi sifana nabafana obathumile abake bathunywa indoda athi akunihambe niyozwa ukuthi abantu bathila ngami Nkosi sibuye eMpumalanga sifike bethi ngizohamba nonyazi noma abantu bengathini ngizohamba nonyazi eyicula kanjalo ngathi sithi ngizohamba nonyazi ngizohamba no wasithatha umfoka Mkhonazi wasishonisa emampondweni eBizana afika amampondo athi ngizohamba no
sashona eGoli sayakhona noma bawusiboni siphambi kaShembe kodwa uShembe uyasibona ngamehlo enyamsenzana ingali asifuni ukuba amagobongo sizohalalisa kakhulu kanti bese singale sikhuluma enye indaba safika naseGoli kwayileso abakhokheli babebambene bonke bethi sohamba nonyazi sayoSwazini sayeMpumalanga kophongolo sibuya khona bantwana bakho Nkosinyazi lwezulu bathi bazohamba nawe noma bekuphika bona bathi bazohamba nawe bathi noma bekubopha bazohamba asinandaba ngomhla ka2 siyaya nje enkantolo ngoba siyokhombisa umhlaba ukuthi unyazi lingakanani asinandaba nomhla ka2 sizoya nje ngoba siyokhombisa umhlaba ukuthi unyazi lungakanani isiqobo sasithatha umhla ka3 khona lapha benqaba ukuthi siyocula babeculela into zabo zaphuma vele khona eceleni ngiyayithanda indoda kaMabasa eza kithi sengihlala phansi ukuthi kufika umunyu maNazaretha ngoba abantu lento babuye badlale ngayo indaba yomhla ka3 kanithina sayibona siyingane lethi likhulu kangakanani lomhla ka3 ngangizubaba ethi kwathi makhamba inkosi sakhala abukho ubuhlungu esabuzwa obudlula ubuhlungu bomhla ka3 khamba inkosi yomusa eyayithanda wonke umuntu kodwa namanje mhlambe safuna ukudlala siyele sidla ngiyayithanda indoda kaMabasa eyeza kithi siyiqoqwana simile lapha siyintsha yenabantu sasindawonye nangaleso sikhathi ngoba sizofimba konyazi njengoba kade esho usihlalo wethu ithi kithi lalela iphetha amaphoyisa ubrigadier kuhle ngoba ithe izofika onyazi insizwa kaDuma ithe izobonana nayo izozonyazi sithe sifunisi ithi ngithunywe iprovince nezwi instruction ithi bakumenyezwe number 1 angimazi mina number 1 ozomenyezwa ngicela ningikhombise ngoba ngizobe sengibe escorter akusophinde kusondele lutho kuye sasilapha sikhona insizwe ezifakazi la asizi thina embhobheli sizokhuluma ngoba sisesenzela ukuthi sibonakala ungathi unyazi sikuthanda kakhulu kanti samagobongo sakuthanda mhla ka3 salithanda mhla ka3 ithi lensizwa kaDuma ima wena usibari ima la uzothi mawumenyezwe number 1 sikuthathe sikisakuyena kanti inko thina besihlezelo ukuhlatshelela wazivikela ngamakhosana amandla wachitha icebo labacimba sesiyabona siyintsha namhlanje siyinabantu ukuthi uNkulunkulu nje ayikhuluma into iphele 100 years yenzeka la ikade mayijuluka kusula khona la ijuluka khona lubamba luthi ingxolele inkosi yami mhlambe nalokho awukwazi ngoba uqapheli kwathi makuthi ibhadla yasuka lensizwa yakaMabasa yayibrigadier iphethe ama red badge wathupha uNkulunkulu kwathi kukhuzwa ingcwele luwehla unyazi luze emhlabeni lisuke ezulwini esho wasezulwini ezemhlabeni esendleleni osesemkhathini esezonyathela phansi ezoba umuntu ebantwini enzele thina bona indini sakudla namaphoyisa lapha ngemumva sagijima sathi samfica kasenhliziyo wegqoka ibhuluke elibhrane elifingile ngisazi ukuthi wayenjani samfica umfaka enhliziyo waligoqile wasukuma ngenyama wasibiza wathi enithini nina waphefumula wayale wabuya sathi uNkulunkulu wakhokho bethu noma thini ithe bokuqala samguqela lo nkulunkulu kulomhlaba waseAfrika wabuya sathi uNkulunkulu wezwe lakithi wagijima indoda yathi no this is wrong wathi umfana keep that distance baba Nkosi ngoba bebehleli iminyaka yonke ibashuma ngikhuluma bavela ngoba bayasho bathi bazosibamba bebehleli iminyaka engaphezulu kweshumi behleli into yabo walichitha icebo labaceli babo ngoba umsa wakhe uhleli phambi maNazaretha angehle ngezantsi ngoba kuningi engingakusho ukuthi angehle ngezantsi bakhonzi bonyazi siyacela akwenisi unyazi akwesilikhonze sifuna ukugugela kulo siyingane bakwethu nathi sifuna ukuba amakhehla sifuna ukufana naleya nsizwa eyathunywa unyazi lubethu yathi vimba abantu yathi izani ngamandla sekuyavalwa ithi sizengizala kwabonakala abantu bengena esikhuluma inkosi yathi lo mfana ngithe avimba abantu benzani
kwaphuthuke kwathiwa ye inkosi inolaka ithi wadedela abantu uthi lo muntu kaNkulunkulu ingane kaShembe naze navalele ezulwini unawo lo moya ozana uNkulunkulu usenolaka oza wena uShembe ufuna kube wakho wedwa kanjani lokho uShembe ugcwele umhlaba wonke uzomfaka kanjani ephaketheni uzokwenza kanjani ulolaka seliyavutha uthi lo muntu kaNkulunkulu unalo ulaka lizolehlela gijima nayi indaba bayisukuma yebo uthando bayisukuma inkosi ethi sizongazatha sibheke phansi ngoba sasazi ukuthi izokhuluma uzokhishwa lo muntu ukuze kumbiwe ngishida kodwa lakhe kodwa mayisukuma inkosi ithi bahla abantu abanesihawu bahla abantu abanothando bahla abantu abangafuni ukuhlala bodwa ezulwini cela niyeke linabasho ba ifuna sihlale sonke ezulwini inkosi kusisele kusini wena ufanele ukubongwa nothando nonesihawu umzi wakhe wawancubo okhulumayo ngaphansi kweregion iMidlands ngokwakanabasho Nkosi yomusa siyakubonga sibonga umusa ungaka usenzele wona iminyaka isizi ngama26 angizoqhubeka nokwanda kakhulu kodwa Nkosi yamakhosi ngifisa ukuzobonga ngifisa futhi ukwazisa ibandla lakho elikhona ngoba belingayazi inhloso yakho kodwa thina ususibonisile inhloso yakho nginabasho ngikhumbula Nkosi indaba engayifunda ngelinye ilanga yayikhuluma ngenkosi yesizwe okwathi esizweni sayo kunomfula omkhulu kulomfula watholakala ngaso sonke isikhathi kunabantu abangena phakathi bengaziyo ukuthi baphoswa yini emanzini bese beyamuka beyefe le nkosi yakhipha abantu ukuthi bahambe bayobheka ukuthi kwenze njani emfuleni bathi mabefika emfuleni basebeyama bababona abantu bebatakula bakhathala nabo batholakala sebemuka le nkosi yabe isithi ngizoyisukela mina ngihambe ngemfuleni ngiyobona ukuthi yini le musa abantu kangaka uma ifika lapha emfuleni ayizange izibatakula abantu imndawonye yathi masinyukeni nomfula siyobheka ukuthi siphi lesilwane esijikela abantu emfuleni Nkosi yamakhosi iminyaka ingama26 sikubonile Nkosi yamakhosi unyaka yezulu uzosungula lo msebenzi abaningi abawubonanga ngoba vele imfihlakalo yasezulwini ayivezelwa wonke umuntu namhlanje Nkosi yasebuhleni ngiyazwezulu sizosho singabantwana phambi kwakho ukuthi umsebenzi wakho ufikile kuvuthwa indaba ngoba Nkosi lesi silwane ufike wasibamba wasinqoba isilwane abosifuna iminyaka engama26 ususitholile Nkosi yamakhosi ngifisa ukusho phambi kwakho nyazwezulu nebandla lakho lonke ukuthi thina asisinaso lesi silwane besibulela ibandla lakho ngoba kuleli ibandla lakho Nkosi ubona izinto zingahambi kahle ngoba isilwane bethi nesilwane samanga lapha phakathi kwethu siyinabasho asinawa manga usukele nje amanga ukhuluma uthi uShumayeli wenza ukuthi usihlala wenza ukuthi ngoba isilwane siqediwe phakathi kwethu Nkosi
isilwana sikho sokusikhukhumeza phakathi kwethu Nkosi isilwana usinqobile sokuhamba sibambelana amanqine enyathi masihlangene Nkosi sihlangene ngeke sihlangane sikhulume ngomunye umuntu kubafowethu esinabo ngosubulale ngisho isilwane somona silwane sidla ibandla lakho Nkosi ibandla lakho Nkosi njengoba ubulibona nje linjena bekunesilwane kodwa wena Nkosi usinqobile lesilwane siyazi kukhona abangathandi Nkosi ukuthi usinqobe endaweni abakhona isilwane ngoba sisabhonga kubona bafuna sibhonge naseyinganeni sifisa ukusho Nkosi isilwane sokuthanda imali asinaso thina singabantwana benabashu ngeke sisuke sinikelise umnikelo ngoba sifuna ukudla Nkosi sinaso thina isilwane sokungakusabi Thixo omuhle wasebuhleni siyakusaba thina nyazi lwezulu elakhizwa silimbi noma ngabe ningashiya ebusuku Nkosi ngelinye ilanga uthe ufuni sibe nenabasha ezoba sebusuku asinayo inabasha yasebusuku ngoba sisaba izwi lakho isilwana sisitholanga thina isilwane sokuqabanisa isilwane sokuzidla isilwane sokungathethelelani thina Nkosi yamakhosi nasibonana khona umhlaba wonke njengoba debala umshumayelo ugcwense balindawo zakho lasihlangana khona sikhuluma ngawe nyazi lwezulu bese siyahleka kube mnandi ngoba isilwane usinqobile Nkosi sengehlela ngezansi kukodwa bengikucela uNkulunkulu omuhle ngoba bonke uyasenzela kona esikucelayo sicela Nkosi ungabe usasivumela singene phakathi kwethu siyacela uNkulunkulu omuhle wasebuhleni ukuthi ngoba usinqobile nesilwane uze wasilungisa Nkosi wasilungisela umhlaka 2 thina sinabasho ngeke sahlukana nonyazi lwezulu usisizile Nkosi yamakhosi njengoba sihlezi lana asinaso isilwane asinaso isilwane sithi kasi kuzokwenzakalani ngomhlaka 2 asinaso thina leso silwane ngoba saqhuma Nkosi yamakhosi sasesiguqa phansi sasesiyakwamukela ungaphakathi kuthina unguThixo wethu ongena silwane ongena lutho siyacela Nkosi yamakhosi bakhumbula abazali bethu mangenzeka kube khona abanesilwane silwane sabo singabe sawela kuthina ngoba Nkosi wakhuluma izwi lihlungu ngelinye ilanga wathi umoya womuntu omubi awuhambi naye uyasala bese ufuna abanye sithi Nkosi ke leso silwane mabekhona ngisho ukuthi bakhona Nkosi angihlulela umuntu angazi lutho ngumntwana kodwa Nkosi makukhona abazali bethu abangalihloniphi izwi lakho sicela bafahloze Nkosi bese bahambisa nezilwane zabo yobaphosa esihogweni sicela ukufela esandleni sakho Nkosi yamakhosi lokho sikubonayo namhlanje umsebenzi wakho uhlanganisa ibandla lakho sibandla elihle phambi kwakho nyazi lwezulu elingenasilwane Nkosi busiseni kuzwini Giphe baba easy
Nkosi yamakhosi sandla esikhulu sasezulwini cha bantwana bakaNkulunkulu lo khulumayo uzwe lenkosi wakwamnqayi thempeleni enkulu amen cha kufishane mhlambe ngingakasho nje lokho kufishane mhlawumbe uzongibuka umuntu abuke ukuthi hawu le mpunga manje yenzani la impunga sebenze njani manje awu cha akangilande nje kafishane le ndaba wabuseJudiya mabuseJudiya sasicula phambi kwaNkulunkulu uthi ngolokwathi ngiculisa abantwana nje ngumuntu engithanda umculo wamanothi ase ngiyibamba ke le choir hayibamba phambi kwaNkulunkulu abasezulwini umculo niyazi na ukuthi into yasezulwini athi ngiyibambe le choir ngiyibambile hayi niyalazi le yazinyo lasezulwini laseluthotho libuka imisenzo omuhle athi ngiqeda nje wayekhweba wosala mfana uyithatha phela uthisha yini amazwi akho uthi ngilobathi khuluma ngoNkulunkulu abathanda izinto ezinhle bakithi uthisha yena mfana cha Nkosi yamakhosi ngiyasebenza enkampanini yangabe RBM Paul uthatha lo mculo Nkosi yamakhosi cha lo ngaphuma njani nawe esikoleni ngawucula ngawuthanda ngaze ngaphumela nawo ngaphandle awuyenthisha wena cha wathi ungaphindi ukuthi awuyenthisha uthisha wena namhlanje walezinga uthi wasezulwini ungasuki kulezinga ngoba umani ke nasuka eduze kwengane khuluma amazwi kaNkulunkulu umani ke nasuka eduze kwalezinga niyofica ingane sithatha isikhulu somlilo yasifaka emlonyeni uthi uyosikhipha ingane yobisishi ingakho ke nibona lezi impunga nje uNkulunkulu sabethela kube ukuthi noma sengithi ayikwahleni bafana kwahleni phela bafana niyabona bese kusho ukuthi uNkulunkulu wakho lo yenzani le mpunga manje ngithi ake ngidlulisa kodwa abantwana benkosi enkulu kwaSephakameni bantwana bonyaze hawu bakithi uma kunenkampani inkampani isuke izokhiqiza kunama production kusuke kuzokwenza ke kube ne product umkhiqizo umuzo wodwa ukuthi njengoba sesiqede 26 ekhuluma ubaba uShamasi uhlalo wethu yini esesitholile siyazuza yini naye impunga isiqhamuka nombuzo cha impendulo ithi sesizuze kakhulu kakhulu bagcotshwa umuntu osele nethempeli osiyamlakhe elingakabikho kulomsebenzi vele idabuke bakithi bayazi obaba nomama kathi siqoqa ingane nje intsha yonke sithi matric fundisana ingane abantwana kaNkulunkulu besithi matric ukuyaphezulu siyacela ukusho ukuthi namanje njengoba besenza njalo sicala umsebenzi manje asingafihli lokho bakufihla uShamasi ngabe safihla uShamasi sicela kuphela isupport kubazali bethu nakobaba abagcotshwa bethu abafundisi nabavangeli ihambe lonke kaNkulunkulu ayisilekelela ngoba isifike intsha lelibandla la khona uNkulunkulu ezobona ukuthi wayeqondene kanti uNkulunkulu akaze ngalenza iphutha namhlanje siyayifuna ingane ezosebenza la ngaphakathi zisebenze umsebenzi wala ngaphakathi zikhiqize ngenkinga esiqomana la ebandleni thina singabaholi sinqoma nezingane khona izingane ezingasazi ngisho isibongo sazo khona izingane engenayo ngisho ukuthi zofunda kanjani khona izingane ezikhubazekile azazi ukuthi zizobheka konke siqomana nakho sihola labantwana sizosiza kanjani lezi ngane ingakho seshilo usihlalo ukuthi sesikhande department o socials nabo nje manje la khona izingane ezizintandana zizokhandwa khona bazosiza ama social work azokhanda ama foundation sikwazi ukuqoqa le kodwa sizobe sisenza kathina abantu bakaNkulunkulu
kodwa ke ngeke ngihlale phansi ngingadlula khona i-department engayinikezwa yomgidi umgidi bantwana bakaNkulunkulu sisenkonzweni umgidi sisenkonzweni insizwa ezemgidini iyalinda inkosazana umame kuyalinda ikakhulukazi ngiqondela ekuthenini emgidini lapha entsheni senza ama-competition omgidi inhloso yini senza ama-competition omgidi inhloso ukuthi sifuna ukuthi wonke umuntu njengoNkulunkulu wayevele ethe umuntu wakwaZulu uma egida nomuntu wasesilungwini bawugida iculo lodwa ngendlela efanayo ingakho sithi insizwa zasesikoshini yehlisani ukuxuba amaculo emgidi yekana onyonga la ngafanele khona umambuza ukuthi inyonga ubani ayibayazi lento abayishaya abafana bomgidi siyacela abantwana bakaNkulunkulu kodwa sengihlala phansi awukumshumayele uGcwanza usengikhumbuza indaba enkulu mhla ka3 kodwa niyakhumbula ukuthi le ngcwele yaphuma la yahaza yenza ushona phansi lapha yebo niyayikhumbula le ngcwele ngiyakudabuka lo ngayingekho lo mhlakathi okhulunywa ngawo ngeke ufike kule ngcwele eyayila zathi mayigibela insizwa lapha ngiyibone igibele seyibambe kanje ngathi mina inkosi kaze kwenze njani namhlanje kodwa kwafika uNkulunkulu ngoba umaqadi makithi wathi mayimameza insizwa yaleliswe hawu kwafika iseqhenya kwahwaza intaba kwaze kwahwaza phansi laphana kwakho uNkulunkulu esenza uNkulunkulu wethu lo bantu abangakho inkosi busisene kusini siyabonga ukufakaza ubuhle nokumnandi eksiphiwe amakhosana inkosi ezibabusisa sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 28 socela unkosana ugama lenkosi Ncube asole lesihlabelelo inkosi Mbusisa Nkosi Mbusisa uPama Bangcwele Kiswele imilomo enginga ubungangayo ungiswele
ungiswele
Asibonge. Yithole lakithi lawanontanda bathakathe ondaba asuke intaba amangaleshembe usayitshene umakhaye uthatha imgato wagaqa waphambanisa yezikhali wasiyabuza wathi shembe samampondo engudlangudlane ekudliza intaba yezomkhambathe ogebhobhana phansi kwelasemzumbe enethezimo ziphethu kwamilize iziba ondaba ezwale nguNtokoloshe kwelasemzimkhulu wathi uNtokoloshe namhlanje asifanga ndaba sibone ngawe ethamehlo ukube zinhliziyo nesokhamzela leonyathikaze asebe uthusa utele bafazi namadoda behlezekula enanda dayebhabhayi besho bethi zobe simbone mayikwabusa zorufulathela erasebhabhayi siribhese nyakatho siyofuna izazi ezazumuthi bamize umlilo subuhanguhangu ushisa igwele ngala yakithi epheni bamanazaretha babehle bengazi ukuthi kuzise ematholeni ufikile olandela izizwe zonke ifikile inkosi uMesiya lufikile unyazi lwezulu ufikile